Kinong yalam kahinyautrep Integrated Territorial Organization sengkeme hakajing yalam President Samla Don Bokdkar haka khandai tarik yayong kilaya kendo yau Chief Executive Member ka KHADC ba penyat CM bat airu hau ya kador khas halor ka jingdon jong ki bar jela kibam juwat jingtip syapang ka trading license. Usamla Don Bok ula pentip ru bakum ka seng kaladat ban penlong ya ka jing khanra na ka banta ban pet Laki breu ki badai ki bar jela ki basyong basa hapo uput usam jo kari khasi ki don ki kot kisla ki babiang ki bakentup nadu ki labor bat ki trading license. Kinong yalam ka hitu ki lakenturu ya CEM ka KHADC ban shim kia ban penlong ya ka jing jurip bat talasi haka bayadai bat kinong nya akali ki badai ki bar jela ki badon hapo kari khasi bat kidai ban penrung kerteng hapo kiseng baper Nangta yaki kali baki nyaru kidei banlong na kajela Megalia. Kidei bandon ka labor license na council, kitrai kali ru kidei ban yo ya ka NOC na council, rengkat ka jing pensisha na ki police verification, bat ki babu yaki snat trekam bandet jinglet ne kitur agency ki balong try na ki barjela, kidei ban yo ya ka NOC na ka council. Kilaya thuru badon bun ki brieu ki bashim kabu da kababu yaki agency ban kamai na Megalia klem don ki kot kisla ki babiang. Mentah kesini hina kaliang jong ka HITO sengkeme hilawan sendran ni para dekat jong ka Shillong City haba ni ai ke jing tho jong Chief Executive Member jong ka KHADC ba penai sing halor kaman bante lakam ya kidiki kali kamai ko ke jela ke jumi tendang shen mlak benlen ba ka lingba ke Shillong City haka jing ya tare rengkat ba ke KHADC kila lek ban check ki kali jong kita ki barjela benik ta ki non tribal ban check ya kata ka kot kesla ka babiang te awaj haka tu kesini la lap ba ki don ya kata ka trading license te de halor kata ka nongrim na kaliang ko jumi nila bu appointment tadi na bom don kita ko to kan ni bom lakir ni pemla ibu kendo dan ndai mentah kasi ngila ban ni kendo ko to siam ban nila air ko jung tho ba borok hot kini ki kali kamai jong kini ki bar jela ki don kam ya kata ka NOC la ni ya kata ka trading napo ka KHADC kumban te lekam ya ka jingwan ka tap ki mender bat man khanglat sa ya ka khai ka ni ka khai peteng de kini ki bar jela kumban aikam kenang bangin aikam na itu para dok persnam hoj I la menjor ya kata periyong keladon kene ke notification nomor babros kata ngilai ba tangki lokal taksi kisah apply ya kata ka trading license trade by non tribal dan rei ya kitulis nyimpan di juyo hadian bangila check kene kentai kena kalian jong ka office jong ke KHADC ro au ni usnam benai feb hadian ketuka jingwan kendra ki kena jungi kila pak dengan ni kusti ke bapan ya ka number jong kita ki kali kiba yo ya kata ka permit no po state transport haba ya dei bagi kita ki kot kisla ki jongki ka khubor na kaliang ko jongi ka seng ya ki perlok bar jela dan kita ki non tribal haba piwan kai ke jela ka jongi ni pediang ya pi hendrei pembiang ki kot kisla ki babiang da kenau ba kali kasi kamdei ka kalong kum kita kinai club ba pinsu ani ki konsort ki ba pinsu wan rongkat bomon kinya kamai kat bomon ndrei kani kadai ka jela ga jungi te wadu siam long ba nginya trelang ba ka warning ya bro pagi kini ki bom apply ka trading license ki bina ko ke jepen reu khantam ki bar jela na kaliang ko jungi harengkat ko ka jingi tre ba ki KHADC ngin khandang hakano ko no ko por ladapi wan khai be ai hang ne ko ke jela be ki tai bes pun cezar check ni dong labor license or trading license kini kini ke first follow up aku tinggal lengkap dong perasaan bang bak ni ke kumba perasaan bang bak dak mention kita di notification di pelan di CM di hang ni aku apa ni keren kowe nam ta ka touring agency ma bobon hi peseng di nambat mat sakawe ru ka laduk kamai mo la jingbon kini ki agency pemdan kot pemdan sla ki bom nyat lingba ka rules pat ka ai dong KHADC te kalong ka penjenjat kami kena demi nomor hajaka bikin yo let jak seksi na hajaka bikin yo kamai bikin yo direct ki passenger bikin yo suat nomor kelabam kini ki agency tengi kerpat jor KHADC bukan sentia
Halor jong kini ke agensi bagi sanction ya ke lingba na CM ngelayu apa ni kan yang simpia entah ikan nandon ke follow up ni semua bawa komitmen ini bah kan penpoi ke kerteng ni gini tribal bagi di agensi kita sang bian kembiang kita Islam nang ben ban pak thang no la kembiang kita Islam ini pak ban thang no gini di agensi Aduh kan teli